samde hana ai sam yam kela me bako adi pok tumba kana sabun ni kela ise adi sam hat pade sabun he ta basing thingam de dum adi sidala adi ai treatment tore scalping jinga depiling tore matung da dum loirak pakanda ai dum khange bako samde ai hana pok tumba loirak pagi du soi oi gideba adi ai dum fazana tawrage na khale memna pirapa routine do ai amta jitha da bi san tawre thau tai ba na tumam dai thau tai re thado adi se khale juga ko sunu jaba na mitse sima ya ti nungai ba enga da adi na hangai di shampoo sum to le bene du juga ko sunu jaba da en khali na sam jam nap la ga nungai ro ai singe ba ko ta thok ba ga ya ai ga na kham na ba aduga di adu ni mit ya ti nungai ga sam de ai gi angaw ba pai khat ba kai do ba tawdre ai di samde tap ka di ya de ba me ai di pok tumba loiraga thabak da thok kai ni tang habe tap thoktraga di yada bane ba tap tap tre du ni te dryer tawdre adi sam ken da bazne nya sina harawi sam ni am ke lam baze pok tumba da ngara ai thoi ne ging hai thado ging e ko mari tang ke le so ko ingai da adu kanga ga hat padana taruk taret ke le ba adu di ai han ni ga di am si khena normal le du normal le dum le dana adagi ma'am se around 12-15 days ba tung dorong ne lai se ba adagi di ma'am ni sai sam chap tare juba ko sum lu ba ko ba hai do open pi ba formula do ni se nei do video yenga taw man kai no da aduna juba ko sum se he aga pulaga sinna ba se ya de mana da ba ne result su man mana roi ba ko adagi no ala ga tham ba do mon la exactly test to ba ngat ne ba ko thai na gi ima akhoi abong event na tapiramba mayam do ko ne scientific rom da puthor ba wa ne ba chemical su tong to roi ai wai sam thang ni ga jo isi da sang de yam nungai re mana ta ha ko hai thank you yenga si